Бу кададарга күн баға болбут алжарқа көстөр. Жатай бөхөлегеттен намныр артык Nissan Elgrand маркалақ тимир көлөнün аяннан испит соппар едәни тахарда. Төрөте итерик туруктақ урулголору. Бәһә 9 часка. Жатай бөхөлек трактовый улсатынан сопар итерик туруктақ трактовый улсанынан нам декайынан хен мастатын кайын ытпакка солтан түмісті. Бағарылытынан сопар икистен урулга итерик олырда. Соппар ханығар 0,7 промилле ағы утақ бары білі бит. Онын бүккүйек моғысы дұлтын түйет оларса сылжача арас тағымнақ әчейіріл біттар. Онтон тыңынча 906 сыллақ төріяқ жақтар төбетігер улахан әчейілан қомайоқ ең сорыма солланна. Маны кытары бүкін өссі 2 сақал тақсан, 2 тыңынча 9 сыллақ оғы оғылламна. Бұл аяқ күні егер 5 сатан хағылан итерик туруктақ 4-9 соппарды өспіті, ол егер 5 соппара повторно 206 түрді статьянан Уголовный кодекс тугунан повторно төспіттері. Ал егер онна бүтіне ақтаққа опсанан 200-тан таққа административный материал толырылы бұта. Быйылгы сайын гибдүләһеттергер гараханны каханарар, оннога касамет сыл үлеләбит инспектордар бу курдук үтүмен алжар кайда оголлары өйдөбөттөр. Статистика чакчыта онно тооху, ол курдук сыл сагаланыгаттан аңарда скин коракка, 13 кихи солга сырдык тыңдара быһынылар. Ол төрөтнен барыта агы утак. Сетте ыйгер жокуске коракка 2 тыңчаттан такса кихи аргыян урулголор бута тутулунна. Билигин гибдүләһ инспектордары солга селектак булуга тоһаламыт 2 улахан акцияны ыталлар ол курдук бастыкы 2 көлөлөк тимир көлөгө сопардарга туһуланар, онтон 2 акция оскола кемечуга хаутнан оголорго ананар. Уанна балаганын бүтүөгөр дери ытыллыга. Анастасия Добрянцева, Максим Бурсов, Жокускай, Вести.